Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu siphinde sinemukele bazalwane. We have just read from the book of Psalms chapter 72, and then we read also from the book of Sirach or Ecclesiasticus, the book, one of the books of the one of the books from Apocrypha, chapter 24 from verse 1 to 12. Sirach chapter 24 verse 1 to 12. Chapter 24 verse 1 to 12. And then from the Gospel according to St. Matthew chapter 13 verses 1 to 9. But then we are going to focus in the Gospel according to St. Matthew. Let us pray. Nkosi nkulunkulu simakathe babelo sezulwini. Siyabonga namuhla Nkosi kulesikhathi. Umuhle nkulunkulu, umuhle simakathe. Sihambele phambili nkulunkulu wethu, usibonise Nkosi, uphinde usifundise bumqokwa Nkosi bekuhlala nathi ngetikhathi tonke etindzaweni tonke ngaKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. La sesifunde khona namhlanje na enzambama sifunda ngetindvo leti sithatha tisibeke endzaweni. Jesu uyaveta tindvo leti umfanekiso ngembuso, utama kuveta umbuso kodwa usebenzisa imfanekiso okanye parables, wekuthi etame kuchazela bantu labasemhlabeni. Kodwa ke lapha kulomfanekiso Jesu kakhulu lemfanekiso igqile ngemhlabathi, igqile the parable of the souls, the parable of the soils, the soils that Christ refers to. Kwabu imihlaba lefanana noma lengingathi ngilomunye mine walomhlaba, noma kuveta kunjalo benhlitiyo, ngalamanye amagama kwekuthi livi laNkulunkulu liyayeliwele enhlitweni. Lapha ke Matthew usifundisa ingcingwane yokuthi Jesu nasabona siqumbi sebantu sisondela kuye, into la yenta Jesu wangena esikebheni waba sekhathi kuso wase uyahlala phansi. Jesu usebenzisa isikebhe njengendzawo yekufundisa, usebenzisa isikebhe njengepulpit, njengaloku ngimile lapha kunepulpit. Jesu ipulpit lakhe laba sikebhe. Why Jesu asebenzisa isikebhe? Uyasifundisa Jesu ukuthi livangeli ayikho indzawo lalingeke lize lishunyelwe khona. Livangeli ayikho indzawo lalingeke lize likhone kupenetrate liyofika etinhlitweni tebantu. Sikubonile ke lokho Jesu akaqala ukusebenzisa lapha encwadini ya Matthew. Simbonile ku Mark chapter 4 verse 1, nakhona asesikebheni ekhathi ashumayela livangeli. Lokho ukuthi Jesu uyasifundisa ukuthi livangeli lembuso waNkulunkulu linekukhulunywa noma ngabe ngikuphi, noma ngabe ngisiphi isimo lesisuke sesibhekene naso. Endike lesikebhe lesi saniketa Jesu indzawo yekukhuluma kwekuthi abe buqadlwana nebantu ngoba abantu bebabanenge banyathelana. Kwamnika ke ukuthi Jesu abe buqadlwana nebantu batokhona ukuthi bonke abantu babe ne-access yekumbona. Lokho ukuthi kulesinye isikhathi masishumayela livangeli laKristu kumqoka ukuthi bantu basibone, bathi balalela livi laNkulunkulu na baphinde babe ne-access yekusibona. Kuletinye ke tindzawo le ndawo yekushumayela iphakeme, so that lo muntu oshumayelako uyabonakala neliphimbo lakhe lifinyelela kuwo wonke umuntu, kude loma phakathi kwabo noma kwakhe noma kude lokunye lokumsithayo. Lokho ukuthi livangeli ngembuso waNkulunkulu lisekuthenini nalolo liphethe lo ipresenter yalo lo sitsha lo umbhobho walo kukhona tinto thithe lofuna ukuthi labantu batibone asenta lo msebenzi lawendawo. So ke Jesu watholakala endzawo lena futhi yaba indzawo
la khona emantini bewuhamba khona lo msindvo uhamba esigaba leside kungadingeke ama-speakers bo-PA system kwekuthi ufuna kutoshilwa kwentweni kulayishwe tigubhu kodwa na Jesu uyasifundisa ukuthi ngisho nenesha inako kwekuthi ingayihambisa imeseji ifikise kashana futhi siyabona ukuthi Jesu la bekashumayela khona la ngemuva kwami nibona sivalo kodwa Jesu ngesikhathi ala kulesikepe kwakubonakala lwandle thulelithe thaka kubonakala lela kwakwenta a very good backdrop yokuthi umuntu nakemile lesithombe sakhe siphume kahle konke kube kuhle kumqokwa kwekuthi uma ngabe sitohambisa tindzaba taNkulunkulu ngisho nesithombe kwekuthi utiveta uvela kanjani kubantu kumqokwa lokho ungathi nje noma ngigqoka amanikiniki ikhona ingubo emhlophe kuhle lokho kodwa na over and above faka ibhani presentable so that inalendzawo lokuyo ibe presentable labantu basakulalela basakubona basenda yonke into kube khona tinto leti badrilla down akusho ukuthi hambe ufuna tinto letihle inesha nje yona ngekwayo njengoba uNkulunkulu ayidala wathi it is good kwahlala ke kukuhle ngaleyo ndlela so ke Jesu wafundisa alapha kunesha inesha yamvumela yamnika kwekuthi akafundise lena ke kwakubukeka kuyinto lesha kuyinto lengakajwayeleki kuyinto kumbe bantu leya bethusa ngaleso sikhathi ukuthi hawu yena bakithi kwendekani la kunjalo nje kwekuthi kulesi isikhathi siyababona labanye emabhasini emakumbini open airs kuphi bashumayela livangeli hawu mina ngenze kukhona lokho kodwa na ke losibonako Jesu wenda kona lokho kwekuthi livangeli laNkulunkulu lifakazeleke bakhona ke abantu abahlala njalo bangema critics noma labagqekako into noma ngabe injani bana lokuthinte labakusho labanye bathi hawu wendana angeke azafundise lapha ngeke kwenteke lokho bakhona bathi you can't babe bakuphikisa la kufanele khona ukuthi wente umsebenzi khona ke labanye bathi hayi kufundisa kufanele kwenteke thempelini ngeke nje wanga ufundisa nasetigangeni basho lemathempelini bakhile basho lemathempelini kunebantu babo labavele bababeka ukuthi batofundisa khona ngaleso sizathu ngalabanye amagama betama ukuthulisa ukuthi thula akusindawo yokushumayela le angeke ushumayele esinagogweni ngeke ushumayele nalala ukhona kodwa na ke Jesu siyambona lapha akathuliswa ngiloko tathi tinenge tindvo lebebangathi beka tibe ngema objections noma tivimbe titovimba Jesu ukuthi asushumayela Jesu njengoba nathi namuhla tithi nengi tindvo kukunengi labasigqeka ngabo kwekuthi ushumayela njani lona la ushumayela njani lona nje ushumayela njani lokhu kunjanjanyana tinengi tindvo abantu abatibekako kodwa Jesu namuhla usivulela lithuba lokuthi ngisho nasesikebheni nabavale emasinagogo awo bakhiya singashumayela ngisho nasesikebheni lenye i-objection bebangayenza bawuthi hawubo lendzawo lena idampu njena uyayibona nalo moya wakhona lohusha khona awusikahle utobangela abantu ukugula that was one objection lebe bangaba nayo kwekuthi bantu kunokuthi babone lokuhle babuka simo semoya i-weather climate kwekuthi ithini lapha lo moya awusikahle ungagulisa abantu lokunye babuka bathi hey kunabomosquito lapha mani lendzawo lena inemamosquito zinkumbi itawuluma abantu solo ngema-critics bantu labagqekako bantu labangabuki into le-positive bantu labangabuka ukuthi kunemlayeto waNkulunkulu lesingawuthola la babuka baqala babuka i-weather kwekuthi lo moya lohusha la awusikahle utobanga labantu ukugula kweqala abantu bayahamba bahlangane naphayana noma bahlangana kuphi kodwa mase kukhulunywa indaba yevangeli seqala kubuka okuthiwa iclimate ithini kunjanjanyana kufuna kuvinjwa kwaNkulunkulu kunabomosquitos kunabobani kodwa na lokunye into tiyenteke so ke Jesu lapha siyambona kwekuthi
uyaqhubeka uyafundisa labanye bebangasho ukuthi utawuthi njena ngasuke kuqile abantu lapha abantu bayaya bawubhusha amabhithi kube njani kodwa la ngoba Jesu soyafundisa sekubonakala ukuthi abantu bangahle baqine so dinengi tinfo letikhulunywa abantu labangama-critics uma ngabe babhekene nekugqekela kwentela phansi livangeli kodwa Jesu wakhanda ukuthi le ndzawo le indzawo le right yekufundisa kuthi angisho kuwe mntwana kaNkulunkulu wekuthi noma ngabe ngisiphi isimo noma ngabe ngimiphi imithwalo lobhekene nayo noma ngabe ngikuphi igqeko lobhekene nako sokhasa ekuthenini lokungona kumqokwa in the bigger picture wekuthi livangeli laKristu alishinyayelwe lifinyelele kuwo wonke umuntu njalo sengishilo nje Jesu wakhanda le ndzawo lena isuitable kwekuthi yendlulise le njongo yalo mlayezo lebekade awutele emhlabeni Jesu ke beyangavinjwa ukuthi utoshumayela kuphi nasethi taladini Jesu bekashumayela nasemigwaqweni Jesu bekashumayela naseqaleni kwema-lake siyakhumbula lapha nathola indoda lebeyisechibini ilele nasechibini wafika Jesu wendlulisa intshumayelo nasemakhaya Jesu bekashumayela nasemadolobhananeni Jesu bekashumayela lokho ukuthi kude indzawo lakhona Jesu kufanele ukuthi angatholakali khona bomake nabayokhamanta emfuleni kufanele ukuthi ashunyayelwe Jesu basaye emfuleni nabahambe emgwaqweni ashunyayelwe Jesu basetimotini ashunyayelwe Jesu nakusemakhaya ashunyayelwe Jesu nanoma ngabe ngikuphi la khona sikhona khona akutholakala Jesu ashunyayelwe lapha Jesu simbona uhleli lapha kulesikebe lokhu kusho ukuthini lo kulati khathi takadeni lo bekafundisa bekahlala phansi ukuthi bafundi bakhe beme namhla sandelwa abantu emasontweni sithi siyawukhonta abantu bayatela bayalala yini sizathu bateli phansi uma ngabe bemile laba balalela livangeli kaNkulunkulu kwakulukhulu kutela ukuthi umuntu azalala kwakulukhulu lokho ngoba lo muntu ume ngetinyawo lokusho ukuthi indzaba yekufunza iya ngekuphelelwa sikhathi ngemandla namuhla esefuna kufika uhlale ube comfortable labanye baphathe ebanekwekubhalela lapha labanye abakwazi nekuhlala kahle uyayibo yonke nje leyo nto leyo labanye bahlala balala etitulweni labanye bentana so ngalesikhathi lesi nakufikako lela kuyo khona kwakuhlala phansi lolo fundisako bonke lalabanye abantu beme ngetinyawo ukuze ukuthi batokhona ulandzelela nokuthi bayivele ndzawo so ke Jesu lapha ufundisa ngemfanekiso yini umfanekiso umfanekiso ngingathi lokugijima eqaleni kweliqiniso la eqaleni kwako kuleqiniso kodwa kona akusilo leqiniso kona ngekwako kuyakutshela ukuthi ukhona liqiniso lelikhona futhi umfanekiso ngiloko ema-meanings abo aba heavenly wise lokhu lokuthiwa ngama-parables uma ngabe i-parable ikhulunywa i-meaning yakhona is not earthly but is heavenly so-ke that is umfanekiso le Jesu bekakhuluma ngayo abeka letindzaba takhe kodwa natathi veta lizulu bese kubakhona-ke leli gama ngesiGriki lelithi parable le gama lithi parable lingetulu kwale parable lo parable kufaka phakathi taga tiphikaphikwana emavili ahlakaniphile kuphinde fake phakathi wona lama-parables lokho ukuthi sekukhukhumkile le kulesiGriki kwendlula lo kodwa-ke siyambona Jesu ayisebenzisa part of the parable laphayana uma ngabe sifunda Matthew chapter 15 verse 10 to 11 na verse 15 wakhona bese sifunda na Matthew chapter 24 verse 32 siyambona Jesu akusebenzisa some of those things lokunalama Greek understanding kwekuthi letinto atikhulume kungabe nje iparable kodwa kube netinto letinengi lapha kuko so-ke i-parable inetinto letimbili letimqoka kwekuqala i-parable ita istory
istimulator imemory ngoba tindzaba siyatithandza umuntu nakaqoqa indzaba uyaye uyikhumbule le ndzaba so a parable itela kwakuthi letindzaba tembuso waNkulunkulu manje khulunywa singatikhohlwa sitikhumbule. Number 2, it has got something to do with the mind kwekuthi and usalalela lento ikhulunywa kuba khona lokufuna lokustudisha le meaning about the heavenly stories kwekuthi ithini le meaning lithini leqiniso lelibhaqile lasezulwini. So the memory is involved as well as the mind is involved kuloko losuke ukufa. So ke yinto leyo lemnanzi kakhulu and ke siyabona lapha ukuthi uma ngabe sifunza Jesu akhuluma ngalendzaba yeparable. Iparable nje inemgomo munye noma inento yinye lenyona isuke imqoka kakhulu yokuthi itokwembula liqiniso lelisuke lifihlakele. Number 2, iparable akusiyo info lengingayibekisa ngithi kufuna udadishe yona ubese uthola ama-meanings aletinto lapha kubo. Kunemehluko phakathi kweparable what's this ne-allegory. I-allegory lakhona le story noma lokho lokukhulunywa ngako kubekiswa ngako kuphinde kube nema-meanings ngakunye kwabo. Angibekise nje ukuthi masifunda i-Gospel of John chapter 15 lakhona Jesu athi mina ngingumvini sibili babe ungumlimi nina ningemagatsha. That is an allegory ngoba lamagala ane meaning ukuthi ligala liyini lingimi titselo tingiloko lesefaneleke ukuthi ngikwente lokhu ngikuthathe kuphi ngikuthathe lapha esikweni. So ke kunalowo mehluko loyo kwekuthi uma ngabe sifunza i-allegory kufuna ukuthi sidige deep lama meanings ngakunye ukuthi kusho kuthini. So ke ngiloko Jesu la sivetela kona lapho ukuthi bekakhuluma ngembuso waNkulunkulu etama kuveta kubantu ukuthi umbuso waNkulunkulu ungafananiswa nani. So ke Jesu bekafuna ukuthi indzaba tembuso waNkulunkulu kube dindo umuntu la tawuhlala njalo atikhumbula tingendluli kalula nje engqondweni yakhe kube yinto loyohlala uyikhumbula noma ngabe ukusiphi isimo ukuthi kodwa le ndzaba leya lengaxoxela yona beyithini. Lana ke sibona kuvela Jesu usivetera just a simple story about a farmer. Uletha indaba ye-agriculture yemlimi. Lana kule ndzaba yemlimi kunetinto letithi kwethu sathu sakancane siphinde futhi tikhuhlutise kancane ingqondo lokho ukuthi ngalesikhathi saJesu kule community Jesu bekaphila kuyo kwakuye ukuthi wena ngabe kuyohlanyelwa kuqale kuphume lo mhlanyeli kuqala akuphumi letinkabi noma lesikhulumba kuqala kuphuma lo phethe lenhlanyelo kuqala lenhlanyelo ayifake kubungathi uyayilahla kanenzaba nayo emveni kwaloko kulandele isikhulumba seyiyagqibeleka lenhlanyelo kusho ukuthini lo kulesinye isikhathi livangeli laNkulunkulu nalisakatwa kubungathi liyamoshwa kanti alimoshwa leli vangeli laKristu. Kunengi ke lokulima ngendlela lokuyaye kwenteke ngayo ukhanda ukuthi nasesingena nesikhulumba silima lesinye isikhathi kuba tintfo lesibhekana nato lelive laNkulunkulu lesisakateleke lapho libe liyangcwabeleka bese kuthi ngalesikhathi ubhekene naleto thinto leto titokulimata kanti tiyalima kanti gwaba lenhlanyelo noma tigqiba lenhlanyelo leyitabe seyiyakhuma ngoba lenhlanyelo it has the inherent power yona ngekwayo la kuyo inawo lamandla ekuthi iqhumela imile nayifika le ngaphansi. So ke la lo mhlanyelo lokhulunywa ngaye la kuthiwa in order for one to be a sower he or she must be an eater and a receiver. And lokho kuthathelwa laphana is it a granary? What you call this thing? Yes, it's a granary. Ngathi ingqolobane of some sort ngoba yona iqale yemukele
lokufakwa la kuko lo mmbila noma lenhlanyelo ibese iyakugcina kubese kuthi nafika isikhathi sekuluma kuyothathwa la kuyo kuyohlanyelwa lobe kula kuyo kusho ukuthini lo kusho ukuthi livla kaNkulunkulu before uyolifafata funa ulithathe lite kuwe uligcine kuwe lithi liphuma la kuwe selinempilo kanti litevele linempilo mase liyendlulela kulabanye abantu kwendlulela into lebayibona iphuma kuwe hayi nje into lephuma somewhere uqala walemukela qala walifukamela wase uyalikhipha so ke Jesu uletha lesithombe leso ukuthi for one to be a sower must be an eater and a receiver in order to be a sower. So Jesu usibekela lo mfanekiso lana ke uyabeka Jesu ukhona leyawela endleleni ngilasamba khona iyakhanzayeka indlela lokusho ukuthi kulukhuni kuhlala kwenhlanyelo noma kungena kwenhlanyelo ubeka lokunye Jesu ukuthi yindzawo lena ematshe lendzawo lena iba nemhlabashanyana lomncane lo mhlabashanyana lomncane uba nekushisa uyafudumala masinyane inhlanyelo yiwele khona iyashesha lokuqhuma ithi sayiqhumile ifuna ufaka impanze kube sekubabeke ubekisa futhi Jesu ngemhlaba la khona kunemanyefa khona lo mhlaba lona uvundile uvunze ngempela ngoba kumile emanyefa kumila nenhlanyelo loyihlanyela lokho ukuthi ngalamanye amagama umhlabathi lona lovuma tonke tinto ngingatsho ukuthi uyavuma ukuthi umuntu ahamba oshona phansi athi vonqavonqa phinde futhi uyavuma ukuthi umkhandela sewulapha lokho ukuthi lo muntu lona kulukhulu ukuthi ungamkhaza kanjani into leti nje uyativuma naleta tiyamvuma so ke Jack of all trades ngalamanye amagama loyo ngilomhlaba lonemanyefa uvunzile wambeka esontweni ukuthi akaqala amakhorasi uqala amakhorasi abantu bangena emoyeni khona manje bathandaze ngetilimi wamnyaka akashumayela abantu basho bathi hey uyathi ngathi ngiyaqala ukuvala ivila kaNkulunkulu namuhla wamkhipha futhi wathi akahambe sekalapha emhlanganweni wesive uhlakhipha nenhlamba lengabiyele emuva kumangalizo ukuthi lobe qeda shumayela emanga yonke lento leya umane ngulobe kasonta ngelivila kaNkulunkulu yebo nguye kodwa ungumhlaba lovunzile Jesu ke sobeka lapha nemhlaba lovunzile kodwa lode lukhula lo mhlaba lona ke uyathela tithelo letinene uvunzile phinde lo mhlaba lona ude lukhula yinhle lento lena Jesu leka siletha ngayo cishe lapha kulama phetholo laza siya khona ugcina ke Jesu ngokuthi lokhu akusiko kwabo bonke abantu kodwa kwebantu labathike labakhethiwe kuthi lona endlebe uva akeve lona endlebe lokho ukuthi these words of Jesus Christ calls for a spiritual sensitive hearer ufuna ube ngumuntu wakamoya utokuva letinto leti ungativa nje ngekwengondo nangekwesemhlabeni ubese uyaqala ke uthi hlatiya ngalo ndlela ngalamanye amagama Jesu lamavesi lecisha agcina ngawo asingeniso saloku lokucabe sesibuka sekuqhazwa tinjongo tala ma-parables Jesu lasoloku asiniketa wona but ke ngiphetha ngalelo ukuthi mntwana kaNkulunkulu noma phela lapho ukhona khona yathi ukuthi wena ungumhlaba noma phela lapho ukhona khona yathi ukuthi makuwalivla kaNkulunkulu litakuwe lisuke liwela emhlabathini sekukuwe ukuthi lo mhlaba lo ngiwo akusiko ukuthi kwehlulekele ivla kaNkulunkulu akusiko ukuthi uNkulunkulu wehlulekile esimeni sakho but lokhu kunekwe ukuthi wena umemukele njani uNkulunkulu esimeni lobhekene naso kulesi isikhathi itimo lesibhekana nato tiba mathima kangangoba ufisa uyekela ufisa kuphonsa lithawula ubone ukuthi la ngibhekene ne-rock and a hard surface kodwa nake uma ngabe kuvume wena Nkosi ukuthi ngibhekane naloko kuhle kuwe mntwana kaNkulunkulu ukuthi kulungile kunganele uNkulunkulu wasemazulwini ingathi angakubusisa nanamuhla njena uyende inhlitiyo yakho ibe ngilomhlabathi lo nonile
Uhlabathi lononileke logcina inhlanyelo bese iyakhuma ngilolu hlobo lwebantu oluvala ivila kaNkulunkulu bese lusidla ngalo. If you start meditating uzindle ngelivila kaNkulunkulu, you become a fertile land or a fertile soil. Let us pray. Babelona ungilese sibongile Nkosi nakulesikhathi egameni kaJesu. Liphilile Nkosi lingemandla. Liyakwathi Nkosi kumbuyisa umuntu. Liyakwathi Nkosi kumqondisa umuntu. Liyakwathi Nkosi kwenta tintfo tihambe ngendlela lofuna ngayo. Babe wethu lolungile siyathandaza Nkosi. Nathi tinhlitiyo tethu uNkulunkulu wethu lona amandla onke atilungiswe nguwe. Silungisise uNkulunkulu wethu usixole sibe ngiloko Nkosi lofuna ukuthi sibe ngiko. Kuze kuthi uNkulunkulu wethu lona amandla onke lidunyiswe libajadwe libito lakho lelinemandla ngoba ngilo Nkosi lelenda umsebenzi wonke. Thatha Nkosi ludumo lunge lwakho babethu lona amandla onke nakulomzuzu wentele nje buhlelo phayiswa negadimniso lakho ligama Jesu kubo bonke abantu bakho noma ngabe kunemanyefa noma ngabe kunani Nkosi Jesu ingathi livi lakho uNkulunkulu wethu lona amandla onke lingemukeleka etinhlitweni tabo bese Nkosi Jesu bayazindla ngalo kuthi Nkosi Jesu konke lokunye kuwe phansi kuphelelwe indzawo etimpilweni tabo manje nanini. Amen. And the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of His dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. Be blessed, bantwana basekhaya. Niyathandwa ngamaZulu. uNkulunkulu usenhlitweni yenu nani nisenhlitweni yakhe. Uyaqabanga ngani akakhohlwa ngani. Be blessed, bantwana basekhaya. Amen. Oh Jesus, babe siyabonga egameni likaJesu Kristu eNazaretha.